Ja sam došao s nekim drugim društvom, ali sam je skupio. Eto. Bjelance je žuto, a županče je bijelo. Hoćemo? Kada su u pitanju velike izložbe, jugoslovenska je praksa takva, znamo, organizatori su poznate muzealsko-galerijske institucije. Ovoga puta u Sarajevu pojavljuje se, da tako kažemo, i novi i stari organizatori. Koji su motivi, razlozi da se novi organizator pojavi za ovu veliku izložbu Jugoslovenska dokumenta 87. Kulturni centar radne organizacije ZOI 84 datira iz olimpijskog vremena i stekao je svoja izuzetna golema organizaciona iskustva radeći na pripremi svečanosti otvaranja i zatvaranja 14. zimskih olimpijskih igara. Od tada nadalje on ima zadaću da nađe odgovarajuća rješenja kako da pod svodove velikih olimpijskih dvorana dovede, organizira, predstavi i istinske kulturne sadržaje. To sasvim sigurno nije lako, ali najjednostavniji ključ, najjednostavnije rješenje ovog našeg problema je pronaći dobru i zaraznu inicijativu. U ovom slučaju inicijativa Hadži Fejzovića i Tadića je bila toliko zarazna da mi jednostavno nismo mogli odoliti da ovaj veliki projekt ranijeg datuma, odmah da kažemo, to je vjerovatno u zadnjih 15 godina ubjedljivo najveća likovna manifestacija u jugoslovenskim izložbenim prostorima. Isto je tako činjenica i istina. Danas od najskromnijih malih izložbi organizovati prvi preduslov, ne treba se zavaravati, financijska sredstva, a za ovakve priredbe, da tako kažem, izuzetno velika sredstva su potrebne. Koliko vidimo, vi ste i tu pronašli jedan modus
koji može biti uzor, odnosno koji može poslužiti kao jedno malo iskustvo budućim organizatorima. U posljednje vrijeme čini mi se refren jedne popularne pjesme na radiju kaže otprilike dogodilo se čudo. Pa evo i ovom prilikom dogodilo se čudo. Naime, mi smo krenuli sa... Oprostite, mogu li vas odmah pitati u dinarima, tako kažemo, onu staru terminologiju, koliko je to miliona koštalo? Ja vam takav odgovor ne mogu dati. Otprilike. Slušajte, jer jednostavno ta računica ne postoji. Toliko je partnera, poslovnih i drugih prijatelja ove manifestacije, toliko se njih uključilo u program da je ta računica nemoguća. Recimo, radna organizacija Zora je dala izvanrednu pomoć. Svjetlost, SARS, Sarajevo su učinili da se plakate oštampaju bez naknade, da organiziraju okrugli stol, tako reći, bez naknade, da katalog umjesto 1.200.000.000 ili 1.300.000.000, govorimo o starim dinarima, košta tek 750 milijuna. Televizija nam priprema TV spot besplatno, to isto radi Radio Sarajevo i tako dalje i tako dalje. Svako je u ovoj velikoj akciji učinio po nešto iz prostog razloga što smo izgleda ovaj projekat uspjeli postaviti tako da ljude za njega bitno zainteresira. Malo je primjera u jugoslovenskoj izlagačkoj praksi da je autor u prvom planu. Ova izložba jugoslovenska dokumenta, ovdje je autor, da tako kažem, višeslojno i višeznačno stalno prisutan. Počevši od vas dvojice autora, selektora, autori birali, autori odlučivali. Sad tu, koliko je prisutan onaj segment subjektivizma, nešto drugo, nešto treće? Pa što se tiče subjektivnosti, ona vjerovatno na neki način postoji, nadam se, u realnim količinama. U svakom slučaju, nas je rukovodio princip našeg odnosa i shvatanja savremene umjetnosti, svjetske savremene umjetnosti i jugoslavenske savremene umjetnosti. Mi se nismo rukovodili formalnim razlozima, formalnim principima koji bi interpretirali upravo taj odnos. Mi smo pokušali u granicama realnog sukobiti sve one pojave u rasponu od starijih generacija do najmlađih generacija koje umjetnike koji na neki način tište veoma slični problemi u opredjeljenju prema umjetnosti. Upravo smo na razgovorima za okruglim stolom kritike čuli jednu malu tezu da izložba možda ima malu dozu polemičnosti, a znamo vi ste pozvali blizu 130 autora, od toga su se skoro svi odazvali sa svojim radovima i skoro su svi bili prisutni na samom otvaranju izložbe. Ja bih prvo rekao da na ovoj izložbi ima 130 autora, 500 eksponata i to da je recimo najstariji izlagač Olga Jevrić, a da recimo mogu spomenuti recimo mladog čovjeka iz Zagreba, Svena Stilinovića. I na taj način bih htio da se vidi koliki je dijapazon bio u ubiranju. Mislim da je izložba može biti polemična i baš iz tog širokog dijapazona, jer ljudi su navikli da gledaju usko profesionalno određene izložbe koje po mom mišljenju su jako važne za kritiku. Ja smatram da mi ovu izložbu nismo radili za njih, mi smo ovo pre svega napravili za narod. A iz razloga što smatramo da ako narod ne bude dolazio na ovu izložbu, ako se ovakve izložbe ne budu nudile narodu, narod nikada neće ukapirati modernu umjetnost. Zato smatram da je ovo izložba, pilot izložba, koja bi imala u svojoj skorijoj budućnosti možda i neke
lagane korake. Smatram da od ovoga treba da se krene i da se selekcija onda vrši oštrije, da se vidi da li mladi neki mogu ostati, da li stari ostaju vitalni i ja očekujem da mlađi autori nas nadmaše, odnosno da ovo bude etablirana umjetnost. To bi bila moja želja. Evo, moj rad se isto našao kao jedan između mnogih na toj izložbi u Sarajevu i koliko imam dojam o cijeloj izložbi, mislim da je u globalu pozitivna, ali ipak osjetim neki nedostatak individualaca koji bi ipak formirali u našem prostoru, individualaca umjetnika koji bi formirali pokret gdje bi grupa ljudi ipak analitički pristupila ka kreaciji u likovnoj umjetnosti. Tako da na takvim velikim izložbama još uvijek ja mislim da dolazi do formacija ideja koje ipak rade selektori i gdje je autor prinuđen u poziciju da se nađe pred situacijom gdje je njegov rad izmanipuliran. Tako da se susrećemo sa nukleima, sa grupama postave gdje ja mislim da pozitivistički rad ima nekih sorodnih sličnosti, ali u suštini nema. Dakle, da ide ipak za neki formalistički pristup ka izlaganju radova na jednom mjestu, dapače ti radovi sami po sebi su divergentni. Ali mislim da takva velika izložba ne može izbeći takvog tretmana, dakle da se umjetnikov rad tretira ipak kao materijal, ideje selektora i postavke same. Dosta. Ja sam pokušao da ustanovi jedan tip rada koji ja sam ne bi trebao da ga pravim. To znači jednu vrstu fabrikata, ali ne u onom standardnom smislu ranijih geometrijskih stilova kada su stroge forme bile izvodljive praktično i od drugih ljudi, a ne samih autora. Zato sam ja uzeo jednu posmrtnu Beethovenovu masku, to jest izlio sam 2 komada u obliku tog nekog Janosa. Također sam uzeo štapove, obične štapove kupljene u prodavnici i stavio sam tu Beethovenovu tu glavu. S druge strane, sam stub, dao sam majstoru da se napravi, ali sam stub sam uzeo od jednog beskonačnog Brankusijevog stuba. Tako da čak intervencija nije bila ni na nivou tog postamenta koji je integralni deo rada, nije nešto što bi trebalo da odvoji skulpturu od okoline, nego je upravo ceo rad sastoji. Znači, pravi jedan intelektualni fabrikat, praktično rečeno. Želja mi je bila da entuzijazam autora i nosioca inicijative Radoslava Tadića i Jusufa Hadžifejzovića pretočim u nešto što je suvisli izričaj ovog vremena. Nastao sam građu koja je, kao što znate, sabrana na osnovu onog što su slali autori, pretočiti u izložbu koja se prepoznaje. Autori su, kao vam poznato, bili pozivani da pošalju radove o kojima se nije posebno dogovaralo, načelno tek. Odatle zapravo umjetnost po šifri koju smo negdje kao radnu u početku imali, mogli bi reći da se
izložba koncipirana na principu umjetnost bira umjetnost, ali tad se značenje, naravno, prvog umjetnost i drugog umjetnost mijenja. Odaziv je sjajan, veći od očekivanja. Mislim da je građa svih oni koji su poslana sa uvjerenjem da to jest ono što ih može prezentirati. Odatle, kriterij individualne kvalitete jest vrijednost po kojoj se pojedinačni rad treba suditi. Na osnovu takvog odabira materijala koji je došao u priličnoj količini, jer organizatori su i sami su bili uvjereni ili zatečeni čudom kvadrature, naravno bilo je nužno ipak odselektirati nešto od radova, ne sad radi biranja kvalitete, nego radi boljeg funkcioniranja samog izlaganja. Jasno je da neki od autora su bili time malo i zakinuti, vjerujem da nije nitko zbog toga ozbiljno povrijeđen. Mislim da svi od vas koji ste prisutni, a i oni koji nisu prišli, će biti zbog toga puni razumijevanja, jer prostor, kao što ste vidjeli, sam koliko god golem bio, nije do kraja mogao ponuditi više od onog što nudi. Broj kvadrata na 4000 je fascinantan kad se kaže, međutim količina tekućeg zida nije tako velika da nas to naravno onda vodi da se nižu radovi jednih do drugih, ne dobivaju dovoljno prostora, ne dobivaju dovoljno svjetla ili nešto drugo. Da kažem nešto u vezi same izložbe. Na kraju krajeva jučer nije bilo ni vremena za to. Prvo, ja mislim da u ovom momentu, pošto nema dominantnih stila, moramo tražiti dominantne ličnosti, a te postoje. To je prvo. Drugo, pošto nema velikih akcija u Jugoslaviji, pošto nema nekih velikih umjetničkih, recimo, projekata ili skoro ih nema, onda moramo tražiti šta su ključna pitanja, najozbiljnija pitanja umjetničke produkcije u ovom momentu. Dakle, i ono što nije bilo realizirano, a što postoji kao pitanje, kao ideja, to bi trebalo na neki način ispostaviti na tim dokumentama. A treće, da, to je moj stvarno samo ovako aperci, da se ipak postavi tradicija vrednovanja, da se vrati ta tradicija vrednovanja i na izložbu kao mogu biti dokumenta. Ja se divim i ja poštujem rad koji je bio napravljen i u izboru i u postavci. Moja ideja jeste da je to optimizam kog treba nadgraditi i da bi ta izložba sljedeće ili neke druge godine mogla biti ono što, recimo, je predstavljalo neko vrijeme Trijenale u Beogradu. Mene ovo zanima kroz dvije prizme, vi kao autor i kroz prizmu vi kao istoričar umjetnosti. Da li ova izložba ima dovoljno podteza, odnosno premisa, da bude ipak jedna polemička postavka? Možda ja nisam najprimjereniji slučaj možda objektivnosti upravo samim tim što sam autor, zapravo što sam izabran od strane selektora da ovdje izlažem. Međutim, to što mislim da je važno na ovoj izložbi, to je da upravo tu vidim dve važne stvari. To je pre svega da su umetnici prepoznali umetnost, što po mom mišljenju nipošto ne kolidira sa profesionalnom kritikom, dakle njihovom delatnošću. I druga stvar što je za mene daleko važnija i što mene raduje ovdje da sam na ovoj izložbi, jeste da su sami umetnici koji su selektori ove izložbe pružili poverenje, dali poverenje
kolega umjetnicima da oni sami odaberu svoja dela za ovu izložbu. Što će reći da je možda po prvi put u nas u svetu, isto tako ne znam koliko je to poznato, da je ovdje nekako totalno umjetničko poverenje kolega međusobno, što danas dosta retka stvar, to su dosta vučije stvari kad su u pitanju umjetničke sujete. Ima još jedan tu moment prisutan i vezan za ovu izložbu. Na ovim velikim, takozvanim mamutskim izložbama, kolege imaju komunikaciju, da tako uslovno rečeno, samo preko svojih radova, a vrlo rijetko dolazi do jedne masovne, možda je preteška riječ, i velike komunikacije na licu mjesta, lično umjetnici sa umjetnicima. Koliko to znači iz ugla vas kao autora? Svakako, to je danas i rečeno na okruglom stolu, jedan od važnih momenata ove manifestacije jeste susret velikog broja autora, gdje je, čini mi se, u vezi s ono što sam malo pre rekao, nekakav međusobni dijalog pred delima, jedna vrsta razmenjivanja mišljenja o samoumetnosti koja nije one prirode gdje se o umjetnosti čita iz javnih glasila. Što će reći da reči umetnika umetniku nekada su izravnije, značajnije, pa makar bile i bolnije od onog što vrlo često i kritika sama kaže. Ako možemo tako da ovaj mali razgovor zaključimo, izložba sama po sebi nudi jednu otvorenost. Otvorenost, da tako kažem, na više staza. Od tih otvorenosti koja bi, već smo neke napomenuli, koju bi vi na kraju posebno izdvojili? Meni se čini da je ta otvorenost koju smo mi do duše svekoliko usvojili u našoj društvenoj zbilji, u kulturnom svetu, ali to je otvorenost višem nivou sloboda. I rekao bih otvorenost ka jednoj sljedećoj fazi kritičke misli, da ono što je posao kritičara na neki način postaje itekako i deo odgovornosti samih umjetnika koji nisu ti koji samo, kako bi se reklo, šljakaju, nego koji promišljaju također i kritičku savest jednog novog tipa. Obilje i komfor nikada nisu bili presudni za stvaranje značajnih književnih dijela. Više i bitnije od toga, sopstveni poriv, snaga i talenat, želja za stvaranjem, trnovit put sa vidicima zvijezda. Tako u stvaranju, tako čini se i u izdavanju književnih dijela. U Novom Sadu tražimo književnu zajednicu najvećeg izdavača u pokrajini,